Kondisi terkini Rangi Mulia. Kon numek lelap sik, Rip. Rip ki jeglonge maring ndi, Rip? Nah, kondisi ume Bapak Arif bakso. Terus bayine piye men entek? Anake diungsingna. Itu kali Cerabak meluap masuk ke desa Rangi Mulia. Iya. Maning dinok, mau kejeglos maning got. Rip ke dingit adeg-adeg Rip ngene Rip. Kae pring mbok apa ono buat anu kejeglong maring got. Ketika adeg sip melas buat